Dina mutu agrugra shika ko Marku laika dogba masat dogji kunstik ko na sumshi langai. Mutu na shi shante phe nante matang ngai gdai re ngomita nu sanu ai Petru thanai tha nango Christu ngwai Messiah raingai mu ai dai misha ksha ko laja lana re ai ni inkri khamra nalam slangni jawgba the laika ga shani e nyet ko ai krumna the sat ko ai krumna rai na musumya phang bai krum rawna lam shi shante phe shin ajin phang mu ai Christu tha sora ai nuwa phunau ni daina cha chom munga phe ane thisumru yai shloi Yesu ko Christu re lam Petru yin lai lam the bai Yesu shi ni inkri krumna lam shongna lang sunai lam ni phe na lu na ka ai mutu Yesu ko shia Spain ni phe ngai gdai re ngu mashani sun nga ma ta ngu sanai shloi Johann Baptista gagani ko Elia re bai ngkaw mi ko mi thwe langai ngai re ngu than ma ai shloi Spain ni phe sanyang Petru thanai ko nango Christu ngwai Messiah re ngu than dat nu ai shin rai ante mu mutu Yesu phe ra khu mu mata nga ka ai kon mi yu ga Christu ngwai Messiah khela mutu re phe nangai teng sha lu khap la ngai kon mutu na nde Messiah ngwai khela mutu phe tarasrani Parishe mi thwe ni ko shi phe khap la na shi phe Jenwe zingri zingrat ni inkri krumna re lam phe shi shong nan lang sun daw ngai ante mong tingna nga khela mutu phe dai Parishe khinjong ni zon ningdang nyet kawai ni chupwe asong je ya ngai ni mbin kra shi mutu ko kampha let khomsa nga ka lo